are borko kan pajo kel manane winyo omera Wilfredo wajo Kampala kwano pien kare duchu weng tekenen piny tikapong are magiluni clock tower machiero Entebbe bureman a chiero Zambia bureman a bino inachivubu bino kwere St. Baluku Dembe market nupung wai area me fire brigade dong ke chako lukune imwaga elfo ario kia pa wiachiel imat magiluoni Jennifer Musisi en bedo ng'at machiel mobedo executive director me Kampala City Council Authority imat wachni guri ma Kampala mier gi yop wang mupeleje ma Kampala mier gi yop were lakit alugani odok piny adadani ma ana logoni gitimo gini enini dok ba gitimo da ento uchake dong kale enini wai chiario mechabe kaberin tikalo dok tikapong pingo lewinyo radio amiara waji lok eni weko kony wan motika do city matino tino ngeni wabedo gi Arua ni achiel wabedo gi Gulu city ni achiel lera gi Soroti gi ndok mege obino dong godonyo gi Jokon wan wapore gi ngo giti setting room wabedo gi Mabale wabedo gi Jinja gi city mukene chal Mabarara mero bedo ni achiel en do wan bedo gi ng'eng ni mukene obino eto kiri bet kumeno mero kada dongo wuor kwere dong gin ma ana wajo tutwale kumberni kawa neno gina Kampala amita log beno guru kum wakan me achiel tekenen kor chwe kitoa tekenen kor chwe odora matek are me Kampala wen pong pingo me achiel gitugu ki wang mupeleje kama miero piyo mol kwere kiber ka tugo kwere kiber ka onyo jimiye roma ni anduju ka ana wor tin ana wor gitien ayer bore pien wana na paramo wor pia roya gichiba wor chiel leno gichielena wer achiero wichuk ariat kama ana waya neno gi wana pa ma video ne inodan onyo yugi magitero kwere gichung iwang mupeleje cherenen gin chung cabbage matop enini gichung iwang mupeleje chere wichuk oriat gi onyo jema rejo magilwa okay so man gin mudiyo Kampala matek doctor na Mario wil dano umete Kampala me ada tako anga madek chia Kampala kumbiri anga madek chia kabiru Kampala welo mete kide ikom wel matieni donc bo welo mete kide ngomu time dano uchao guchao beru ingom mati dago buset lengeye na Mario dano uchao tigikerugi mechulo dago weki yupi gi yo uwok gi kenyu yan gi tigikeru na made gichao keto factory area buberu dago now ka inde kero gine enini te lokani kip mapi mon kwere ubibere yela ichari ole enini ana cher ganpan madugu ma cher kudepo ano ilung ila yibi ikelo yibi girele crossing kirana about kama ke doa markan upongo aber gita chawo ni miana mak video enini ka logo na tigi evidence base joma logo ane Twitter tie joma logo ane Facebook tie chwan wa geno na chero wiya kito gwen pe pa na pada wiya popo so kadong ini na gini enini tikati me Kampala waje ni wel down me Kampala waje ni mi uchente mi yupo wang mo peleje waje ni
gichako keto factory idago awajini gichako keto ori idago gichako keto guri idago we miri padano now ini we betime gankan amer wachine gini we betime guru kan now botwa kan ka fupe wadonyo kan ko atitu are amadong kitoa no wango president kapon ene lubiji na kivubu channel getemo yupone eto lukit ko mane mag onye jimi gubu ni ti benefuti ye chena wataka chai buya chatie na lukulongo yo mama char na tete kasanja gaba mayanja gi makerere gi area me na mirembe gi area me na mirembe ki man gen gan madit pa lucheme ka kenyoni wen ka kama wajini wen tichere mulago tichere so pima akimano dugu pain pege yubu wangu pele jene mabe now young no tiki is a biro make only Kampala was built in between 7 hills and of expanding hills no bien wa piru wa che I book ma chon ma fonyo ko geography jomo ke no mo fonyo la fonyo an chana la fonyo wa tiki Dr. James Lagoro tiefuri wa tiki dong mu kene pe o kelo quinto kiu do pere gena wa tini Kampala ke yugo mo ikin goru a biro now kumbere no ngi avenues do ngi me to e piru wa che wana gor gi do kere wa lo ziar gi wendo mu ye ga do kere so ka inde nen kumbere ma alon teke kot dong twe mate are me kisubi pongo ni kwele are me katanga pongo ni kwele are me kasenyi pongo ni kwele are me narukulongo pongo ni kwele are me busuba pongo are me katwe are me namungona are me chelo wataka pongo mapati enini watiki Queens Way watiki Sebana Kizito Road mati yo machon me na kivubu watiki Jinja Road roundabout watiki Chambogo ni Chambogo are enini kiri inde kiri mer pongo di no pongo pi donc peo madano deno la wati la wunyiradi ka don gino nguru chana ko miru ngo wa anati mega tika dok gan area kama wajin mirgi ting ani palgo mano dan tika ti chene meting an la Obol Sylvester I palgo meting interco I palgo no meting ingo I palgo ini kon pe ma dir dada dana di magorero gi king dana di ma chene gi pe mago tamuni na megomani gi bugolo bi gibo golo bi tamani eri woto pian gene mo pe karo nyono kamara pege no la megoni ne la megoni pege med no ne la megoni pege med no ne kono cher lek picture kono cher kwe kerwen enu now mana mi ma chala bol to mo du gankan kumerwa da city leyara da city arua da city botwa kan area men matila mal maka karo chwe tipi mol dugu ko pen nen post office nen area ma logo nen area ma cherlen nen area men main market ma chero pin I kon pajo nyo free zone nen area me ochwe memorial area me boma mara mi ma chala bot now enene kape wana ne ma be area ma chero en yugang pamao gang pokel mwaka ni sa gilwa chera ne mupong kwili area enini yo pa gen job mwaka yo ma chero gang pala dir ma kuru mai mole enini kape wana ne ma be lego lodge gilu tela me gulu city wa yupe pagino te wa chalo ngok go Kampala wel dano mocho kumeni dano wen ngero bila buru kana chero nyanduji program tako ka waji gilo rema ni jan bieno gulu ka winyo radio mega
ni gulu mera bini na cher chala gagu gi na cher chala patong gi nyo kalao gi gulu mera bini mera ana bin ka winyo mega ena kama mera bini pe dano wen ko mera bini ka be gulu is almost like a London now but dano wen mera bini gulu now kapeden wa planning mabe ngomo bitime ikunya ma Uganda mapia chera gudu kumkot ikome ikunya ma Uganda area ma Amuria area ma Teso area ma Kabermai do man area ma tek doctor donc merni i London ma El Fario kia bero Central Europe upong ni kwili area ma Czech upong ni kwili area ma Germany upong ni kwili area me France upong ni kwili now area me Sweden upong ni kwili in we European dan wile tika mete ya ala ping tika beno dong botwa wala ta no pik perle in ma El Fario kia beno ma ta ko time motor down ni bim ni buam ma El Fario kia beno ene pong ma che guru elego ene tika bia chara ma iramo chato wa yamu dan wiru iramo chato wa pi dan wiru iramo chato wa chupo pap dan wiru iramo chato wa chogo dan wiru mane border point mati very busy doctor very lucrative dan wen ti konu kafe wen me Uganda ti konu wa me East Africa beti kenyu abegi gum me oye chabeto kate dan wen ti konu so area me lego ene kubua ki Sudan matung ko piny donc area ni kitoa bi tielo ni ala piny tie area no tika dano chan ma pelare dano tika ronyo jimigi dano tika balu chatgi dano tika balu kwogi aber ka lok power gi recorder kata jina wor kwere aber engaging la rewmo wegen ka kotie gi bir di guri wanga piny udak chen chingo wa pi udak chen ka gidar odgi jema dong kita odong pede chere no nem donc kumeri log ma logoni kwa areas me municipal matichalo kit gumdom ti municipal kwa area mukene madon lo tika bini ye kwa area baburi ma iti winyo an ma dinero dano tika da ma ina dan tika da idago loloj put gitika mingi kare gitika ngolo muchor wigi pian gati dago ngeni kata wel dano tika mete kwere ayeri beber ka mete so pa me log mapon miyo la bol botwa igulu city kan miyo kamu ile na ayo watame lo saina mugo bini guju ya area mengo mesente dari bango ana tam lo saina jogo eno nen ker me pi ma agi a lobo nen ker me pi ma agi a Acholi nen ker me pi ma agi i mega kan gulumen ma ka che konpajo nen ker me pi ma agi St Philip's Cathedral nen ker me pi ma agi St Joseph Cathedral mol cherpin i mari wo atamani na lo mo pol tara we ha win ke bodana fo foyo ditwala winyu radio inma itieka winyu wecha man akera watipi ara wen dia beat wono ywe chi wadigu wono chin bot in